Mwana musezia ni kwatia we museo. Nyene museo ni tawa Steven Mwema ni tala sengani. Na indi muthenyani mwa umundi tuenenea kindu kibata ni wima. Waima utoa aba. Ni wisa lakini ilota naya utoa aba notesa. Kwa umuthenyani wa umundi tuenenea yuluwa marketing kana kuthosia siendo sito ilatu wa mina kumia mundani. Nikilungu cha wasia wa muimi Mutongo TV ngwatania mukamba karibu. Museo. Museo. Umundi tuonene ya marketing kuthosia. Twamina kuvanda na twaketha tumio mundani kwitu. Ni withitu wikomana na aimi aingi muno nondo nodiliana maundu ma nursery na pia no vundi asia aimi ulwa best practices of agriculture kana mautu kala masio ma uimi na nuonete aimi thani mabanda masungwa kana makolobia kana sindu siki bathokanyo ni mamino ketha kwikula matwa ilo komana namo ni challenges sieba kana ni maumu na mawito meba ala nene mothinia aimi thini wa marketing ni kenda tumamane na kumavutu imanda solutions yamo. No sio kwa mwithukisha na musiaisha wa Mutongo TV ningwenda omonde utu nene thini wa uimi soko ubowa isoko ndo kwaleta koile nikwethe wa muimi no wima na yema bitimu no na yema lakini ndaka kuona loko kwanza tena bindani ya ila wabikakota muno ni twasia kana mundu wonda yambia kwema ni wale mbese paloka hata sido yake lakini wambi before ndo namba kuambia wale mbwe wese pala ukata sido yako. Wow. Na kaunduguri nikembe to kaithenia aimi muno ukeza kwithia muimi ni wabiko bandu ni wa selvia sen ni wa imasien la seumila nesa lakini ndise ni kunwa wimba ano iye wesa ithiana tito kwenda kuye sokoni ndo nenga mundu ngi aya kamuteye na ndisa kwithia pundi bo balika wasio la munene twasisia muno nitukeya aimi tukeya kulekia sino situ ilanga yo tunengete kana ilo tuthukumite ukalecha mana ukaithia tunakwata thoa wake ndo chaku undo chailite dine na undi se ni wiya weba ula ukwata mundu muimi na ne wimba ai mutanga umuno ndene akukubanda kendo weona mundu aithia ngukuna yabikia binda ya kuyuta uto no kitonenga o mwana kana ngo mundu ngaka muteye na kila ukukwata wenda aja no usio ubalukula munene mdene awemi nendene asoko ndo akwemba soko ni ka kutabya ndo lokuendea kana we wako no baluka so i challenges ni siba ilasibo yundine was komanda soko na kwanda soko challenges kila kimba kingi muno ni lawalika soko ni loleza ipya Duena value kana duena mindo duena tho wa kendo kila chaku umisie wa kula we asia une wokela unewa unita kwa asia tutone si we ma kendo cha mbele siana embane kendo tamutenya na mutena ile maneze mutu ni wasilingi sianona na nondo ai mi maine sia ni waongela kanga no waongela kanga silingi sianondo na na ana ondo kende no go wangelekete na die saimbwa nondo ni se asala kana tia asala kana ngalama ilando mete nina ile tema ndo no tunga mbesa siakwa kwa uni ya siati muimi ona wa panda kendo na wa chasia tuneso mina sabali ni wale kuina kendo chaku mpaka kaikuma mbesa na mbesa yoki amubuko ni kana yoki avengi kana uitumea na ino ni kuli ati pekendo chabata wanena yai mundu withi atesi kindu ki etho sembe sianata ila wakomana na aimi manguku ni waya sebe inventory record wandika ai guko no kubika bwetu metembe sianondo na ne metembe sianondo na nikana ne kwate profit wa mbesi sianondo na kiu ne ki apply ande ni wa mawimia langi na ne chapata ata kindu kila cha mindombe ni cho kiucho cha kuya ukethia no se garama ya kindu ke chaku uyuta urana mbone wa thawa ni mundu ukemba weze bengala maila wailita kutunga na hindo yongela usiao nikenda weze bya ni wa songa mbeka na wa kwata faida ni wailita kwimba we naona zela utona kukwata kiuno mpaka uye record kindu kena na uyona kana na tumete binda ya nondo na
ni masaa nitumia masaa mia nondo na kiu nitumia kia nondo na sindu icio ni ciapata muno nikenda wisa kwithia no manai uita kindu kija kupe balanda thea nondo tena cho ya ukanda ukaja no kila ukatesa kuyana na thina wa kundu yana emboti imwe mwana no kuiwa sukulu msilingi maana 5 ngukwendeka umo maana 5 amengo 5 no sawa lakini utigwa waileta kwemba uyika nguku ya ndo memba angili na ndweza ithia wakitolecha thaka kwa undwa ilota kindu kwena na thina la wina guo chaile tema kina value ukethia ni twese value yacho twinene akiucha record mundu nikuka akatumia mbesa mbingi ta mitino ukesethia atho wake una buza akangithiwa na akandika record-ini kana atumite mbesa ngalama ya mbesa cia nondo na no kesethia vela market price kana kuyanza kindu chundu kitonyo thouwa na pe undula andu alangi mo thouwa ukesethia we atumite ngalama mbingi na kindu kiu price ile utonyo kikia kiso uthikuya sokoni ila mundu ukuima pa mundani na sindu ilo ukudili nacio ni walite kusisia expenditure lo kutumia nikenda wesethia ikindu kiso kwambatia tho kibite market price pe bata na muno ila tuika mindo ila we upanda kindu bomana kumana soko ya kuneba ni walemba kumana wethi kutea andu amaku ine alame yota mala uyuta na ndo yota makate kundu kungi kana andu ane lameta ma uyuya kana consumers na andu alame uyuya na ukethia ni wese kiwango chocha kwa kindu kiki ndo mobika bana nono ndo ukayu tusuike ngubanda kindu ba twina miti ya mbesa mbingi kwina miti yuma imwe mutumo kwa masilingi ngili 10 soko ya kwa ila ni sinde de andu matona kwa mutusu oto ndi ubanda nondo akwimba ningo ngwe kiandi na mutandao na chene naguo pai mundu uma baba sokoni matunguloke kwa mutusu na twina yo mbingi koko lakini nini simite ya andu makwa alama tona kuka akaua na niki wango kiba kila utona kuwa na niki wango kiba kila utona kuwa niki na wizaithia na kene wakwata faida ndwe banda yembe ile no yasia we mwemi ya yembe nondo asuno mako wa obumuche kwaku na siana chumira skuli yecho lobu itwa na uithela ondo edukaze we biasalani koni wetu ndiasia no mpaka wise kwithia wina kiwango kina na wise tho wa kindu chu wine no kindu chu nikenda tukilike na sai twine challenges cia ila aimi makoma na ana meikwata soko peke ndo wawe tai kwitha mundu na ciambile na yasia ni muhimi kwithwa wimite twindo twini no kitha kiki kati wa challenge kila kitu no tuma muhimi atakwata soko nzeo ni challenge kinene ke umuno nondo twina aimi aingi matumindo tunini na kwi aimi ange ngba imete mutholoka ndi kana kubulania nuko ketha muhimi ena mayu 10 ena masungwa 5 ena yembe 20 na yuwa sisia usutu weta wemi wocha kitumia kwemba pa ikindu kiete loliba ke kiwa yota soko lao wembo yenda sindu mbingi imbingi ni cia kwewa baba musie na yosa kileti aitwa soko iba soko iba na yupa undu expect wisa imbo dono kwata beza sikitumi nondo akwemba mwemelosu no mwemela ubwata tamodo to serious aila imeme kwema ni makolewe muno malike makundine maso bio cooperatives kana makwati ani atatui kiukitha kina pata atandeni wa marketing thini wa imi ala membwa na sindo nini nikenda wisaithia ni mwakwata tho musiona ni mwemba mutwa kukwata soko itono mutethia no ngitha mukemba mukwatanite na mwakwata na andu ala mabanda kindu chuchu ni mwenda utayukwa wingi ukethia ni mwata na andu ala motea ni muone kana sana ndo akwimwe mwaete kindu kekaba lakini kukwitu twina thina omwe ngwata ni ositu nikeja kwimba sina thina ona na kwata mundu utama ukombuya wisaithia ndienda kutaga mutui kana be mundu kwanza kanenda ngamuma acengati ali kangaleni akasioka nuno ndienda ithi kwanga ana ndi mutabya bange be maembe na chuo icho kitu waite pyo
Okay. Na kigatuma sindu situ si kwa mana nondo mundu uka kwa kuona ayo ukatokwendete ndwa isa ikuja wenda uta bala enda utata nondo membanda uta malata tukanana ba ondo wawa kiu kietete ni chauna twike hata usu ni wa uthina wa mundu kwimba ungaite eweka na ukamba ni twithina usu ni na minota ukethia wenda wimbo no weweka wasia andu menda uta bia langi ona na andu moka makawa o sindu ba miti na avio kulwa ni muto icha kumicha ba ayase umiche Jomo Kenyatta ndenda kumutabya uyo ba obatala na kindu chuni choke mbito tena ndene amo obose wa sindu sito nundu akwembwa wenda kumanda kindu weweka ukatesa weweka na soko ndia ilite kumba ilu soko ila wepo ni andu o na mbane makutwa sindu matwa imwe nikenda withie mwa kwata tho museo na tutasovete ikundi sina kelelo cha koi kutasindu sito tukembwa na thina ai minima ilo kwata na mbene awimi na mbene othosia nikenda wisa kwithia ni makwata soko museo. Okay. Mathukia pa kati mathukia mundu alikila ba kati mundu usu ni wokaisa mindo usia wenu na nundu akwembwa we mundu usi okate kindu na ndemunda na ndemuti lakini aikwe ni wogotwa yaba wogotwa ya sokoni wo witawa bloka nikenda to mine patwani enoi tutambito kuthi break ye broka anangite sokwata soko ya mindo tikwananga bloka alikila balaba embwa be mwana na mwana anenga wani nundwa wendi witu ukwenda kwitu ko kutuma bloka alika nundwa kwembwa wenda wethe no kunawe ane to kunawe na wi ai to kunawe yebitha ni to kuna ndwenda disini chao na kiu ni chokia meta mtuma weza kwethia bloka ni wona mundu no ena sindu atito ito kukia ko ilobi kana ndise kukia ilobi kana ndenda imameka ni waile kwembwa ungaba noka uketa ni wana kila chako yani tawasila wa mayu na ine wa mandi to no la kwa ina tema yu na atakila bandu wethe ine sikie na wenda mana wagula silama yu no kuonwa tikunena kwa thoku umila ukune kendo na wekana na kukwata pe kola kweta wa kukwata wena yembe wena masungwa wena makandamia na wewe weanewa nondo no mona lakini uko bembesa unesa so tweme wemi wa mbesa okay twambo the break twasioka netusise soko ila twinasio ila notono to hotel ni supermarket kana wakatwanze sianza ni tusise maondo asu ni mubyano ndo akwenda nonena naito yego muzaisia mutongo TV ngwatani ya mukamba nitawa Steven Mwema wasya wa mwemi ni wathi uthi muone nitukite Muzaizia karibu ingi dhini wa kilungu cha kele cha wasya wa muimi mutongo TV ngwatani ya mukamba twende na kweyengewa iya soko tuina Silambolu ni mutaalamu wa wimi tuikuusengani Tala countini ya Masako ni mubyano ndo kwende nonena naito twizisia hii kwi soko sieba na sieba twambie loko na international ya kutwanze sianza Uganda yo no international Uganda no international okay twambie loko ni kutokuloto no locally sindu mbingi ila tu vanda ne isie kana no elemba wizi we ukata sindu sakuba sindu isakuwe ubange toteso wa soko ni la iba bakure ikaisa wano ando ala moto ibaba kana wenda kusovya sindu uisaidia ando no twa ndisi anza kana ukatwa soko ila nene ta ilobi na Mombasa no ngila wimbo wibangite ni soko yiba na nikenda kenda wimbo utoma kuvikia kiwango chu
ni waila kwikulia volume yani kana wingi wa sindu ukauma cianata nondo ndwekua kileti wiki ngalini baba utwae waze withi utamana na Mombasa kana withi uta Ilobi na kileti kimwe ni waile tingwa utono panda kindu ukeza ithia ni chauswa kana ichemba kinao kwa wingi undu kitono kubika baya kiuni cha kindu cha bata muno factors to consider kana zindolele to sise wisa kwa soko puni tukite na natwambo sise isoko ila si available ila to no choose from ila to no sakwa soko ya mbe ila limbwa ndini amindo ndini au isoko ya mbe ila yuka nila ya muimi obu toini mbalo bandite sukuma ando mambe tiasuma uku timo mamba wamba kutea ala mabu mbane muimi wa ng'ombe ndwambo tea biyo atu yala mema wenamo nikenda wiso twa ndiri kana ukatwa biyo yaku yonde ndiri kana ukatwa sukuma cia cionde sokoni na ndume ukakuya bau ndweleta kwimba wenamo bangose na kichuma na control cia kundu sile yani sindu yi wenda wibanga we ata na ukakwata mbesa ata nukwa kwithwa soko cia mindoni ini ni simba na mathina macio mwanake ula wandikite onemba ni museo atandale ambo taimwe mutoi ndale yako akakukoba nundu ciana yuko mau andaka kuiba okay izino mbesa na nikila bandu tiba agwitu tiba sengane weboka kuombe kuili o na ende yu pekela genge chocha bikaba ya sokoni nikithiana na cia aimia langi nundu na chochini wa leo sisi nembeke mtu anaambia kuilitania baya sokoni nundu isiendo cionde cio kaithe uthoa lakini reza ithia oba masaku andu acio na maina kindu kiu ko pepata munena muno wa withia ni wa soma soko ula wenda utwa cindu ciaku okay na kila nene munango na ngai ini sisti ni mundu okelewe mwene umwimi ukamambia soko okay uto utabwa note kwewa panda kinake kilo keuma mbeza cia nono na okay ni wele umuga wisi na ini ukule ila tu manda soko hii wiko muimelete kwa sindu ciake akathina ci soko ni kumanda soko hii kana ailete kwa mbothi usisi akamanda soko na inda isa kwa kwisi asia muimi ona ata na isa kupanda muimi ona na isa kupanda ni wailete kuma akatembea akatembea akathiko kumana soko pala unusile suma ile ndalu ni Mombasa niendeta kumana soko ya mete kula yuma nikenda ni manekana ngupungwa nasari yako kuku na mama kula simindo kula mete se kuma nikenda ni manena matena lando menamo nikenda ni seithia ngoka babai nindo nota mete akwa na wito niende na oboima na kwela nondo ino ni mane kana ngotwa amete kitumi chani ke uno ndo akwembwa niendane amoma generally mwandu mabanda cha ko na muma chaba kindu chuni cha bata muno ndeni a wemi wombe okay peke ndo kita wa market trends kanondo soko siende na kukwata information ya soko silio na kwilio na vinda fulani ndo muno matho wake kiuni cha bata muno atakwa muhimu sindo iso ni cha bata ndo akwembwa kiuni ke unenga abisa wa kembesa ulusi ukuma nganya panabe unoma lakini cha kutembea wa mwene nicho cha patanga munango ekakela usoma nondo akwemba kwina soko italike kandine nondo akwemba ni sio siwe na ndo angela motwika nomba mbakoma teye kana onengane sindu ikenda mekata nomba kama na soko eno wika iso kwa tambesa no vikia mwemi kana wivikia andu ange makate ala meta middlemen no ile to kwimba wilu na the only way ndo to no mana sindu isu no wendie we mwene okekata ukawa ukathi na ende wa mina uikua sambo siako sia sindu siako uikua sambo utwae isu utwa ukasisie ukavoime kana isimbo itono sinda na ile ingesieba na ile ingesiebo nikenda ende wiwe muto wa so kwesu kana ne utona kutona na nayo kana ukatasindo chako pe aspect nzio waire ya maunduma competition utona kuikata nikenda wese ya sindu cia kune competitive kana nito no sinda na sindu lengi cia tawa ya sokoni ya muno ni na weti obo wa kusovya kindu chako kwanza ya kwema nondo wese soko ya kila kwenda
mayo wethi ukethia besoko mayo matesa wa lakini bethi yodemwe bia no weta bethi yodemwe ila ando asumendete na no mpaka umbwe wisi the yodhu watwa ni kukwatikana nundo yisikie kwina mayo masiovyo lakini mayitikilika sokoni nundo yisikie lakini wethi ya mundu yazia enda kala kaliluke mbwa kegwa kemba kena totono ndese iyo muthemba lakini ni owe na ni wisi ya vikaundu yikumba no iso yo bubu wena iyo lina nutrition kana we apatanga be wale lakini no kwa mundu wa ukata wa mundu wa kuwa nondo mayese ko ndi be pata muno wa kwemba ni wese soko ya kuningania na ende wese andwala wese opoko mambo no sindula mutu abaya makomanya ethani bwana nei pe undu tona kwikanike ndo wese ya aimi kana consumers andwala moja ni ma prefer isu sia yuko yana ke present yu eka quality ya kendo na sura ya kendo no mpaka wesisie andwa meikata na emba ni memba momba asindo eka nanga waya kwenda kuongela muno wele kuka uko kona nzenge yako ndo mambe kwiki yandu kamubuko kana kanet na kauke koka loza hivi andu ni mona soko yaku ni tanziango kwenwenge kila kingi wathi sokoni sisi anandu meba alame kwimba mayenda kindu kiu na methi kwikata nacho nundo kwimba umendo ikwika nacho ni waile kumama no muthemba value addition ukesa kwithia kiame kwika no twamembo we muimi utoma ukika we mwene ukethia wongela chau wongela lato emba maendete kuya isu ni mindo ingi lakini muno mwithia andu meosa kindu makate na maithi uta maiso kama mayongela boa peke ndo nene acha bata kitawa kuongela lato kana value addition mwana wa value addition ndini wa marketing iteza siata value addition muno ni ongelela muimi ukwati kana ndini yake ndo kimwe badala kuongela mindo badala kuongela sindu ukethia kindu kio choka kila witwaite kana thigithe witwaite ni yauma ba wawe langu be wa kukua maingi nendo cio inge mindo ni mayuni no yukethia okay aendo na me utamayo na meta me thumba na miuma mbesona lakini ukayuka indaveyu no yuka sokoni yuko takwena na undu mewite na bawa wathi yoye meutundu mana chao na yo yuko indwa yesu no value addition no ongela lato ndini akindo chuchu nene aya tunene yolwa si ngwato yitunambisa nayo baya tuyambisa part show ya factors to consider kana sindula wale to sisia we mana wesa kwaso ko weba ninambiye na kwasia kila kindu chaku kilo bandite nicho ke utabasia wethi usindana kana witwa soko iba yuna tina kusovya mindo na tina kwa mfano na tina kusovya mite ya kuikuta kwa mfano ya kuikuta bandu tamasako mite ya masako nini se mite la kwendeka na tiu ndomwe na mite langu tababa kana langu tabaya tala kitumi chake andu amempaya na andu mendo iko kubanda sindu na kwa wingi na mwe kwa wingi ni maile kwembwa utoma manenga kwa wingi no imanenga sindu uniform sia muthembo muna ukethia timu ndo kuka kwa nondo akwenda twile baba na tinoso bya soko ya baba kana ya ku matungulu nini sine sapyo andwala me baba aingi mengali kono ya elimbani kana koma kana mindoni na mwa andwa su nini semitela me kwenda nimiti ilete na mindo itena taproot yani itena muimwasa wa koinde nondo ya vindi ne kuitona mindo ne kutona evia uye ne kwevia kwa umundu ko iyo ubanda miti yake mindo ni kondo yemani kana kwenda red soil ndio mwana miti ya mwe so mpaka umu prepare yuto kaiba ya mindo ni pay timo ila trainer shoba na ito tilete mindo taproot ando katika muiwande mitu sikana itimo isu ikamba yekata
Sithio. Na yu uinenga andu makoma andu ma chanza be makakwata faida kwa pete kiuchu. Kwa hiyo no sofa cia kindu kwena na soko ila ndwa. Twimi nai. Social media mitandao imekuwa mokanili. Matuko aje itethecia marketing hata na wene wonete impact yayo. Kwena mindo kwena ndine mindo social media ni tukwata information ya soko muno. Tukatabuga kindu kinaki ngali na mewaksilu ndo na ndethe ithia ona ni wa siona ndine mindo ndine wa mapisa ukivya no mana kindu kini choke kwendeka ona kaingi no meweta ukethia ni waweta ona thoa kindu kiki undu kikuwa kila cha bata muno ni mwiye ni kwembwa ukona na gukomana na andu ene kwena bata munango. Okay. Kila kengi ngwenda nongele bubu itumbe ni mwiwa na weto wa kusovya andu makoka pamwe. Okay. Na amuimi ayokela aende sokoni. Okay. Na ngwenda ni wete yange kauno ndo kwemba nikamaka ke yoto kana imuno. Okay. Ni twamina mundu wenda kunena na kuko bikia atona kukwati hata. Ono mwiya kwa masitwa ni tawasila wambolu kwa ni batala twina kampuni wa Mark Boss Investment kana Mark Boss Farm ila ni yoto trade yana yo na namba situ sia simu ni 0710 78 73 75 kana 0 mwanza 10 mwanza 3 mwanza 5 mwanza 3 Mwe muno ndo wa kunena na itu na kutunenga utuika na utaalamu usu tuikwendea usio uime na uende na kukilio kamba na Kenya itu. No sio. Thank you. Musaizia nita wa Steven Mwema, nita wa Mina Kilungu cha wasiwa muimi yolo wa marketing kumanda soko ni kwa tini wa soma tuwezi anaingi kwenda ni kwa mwe.